habaye impanuka ikomeye cyane muri Tour du Rwanda, abantu babiri bahita bitaba Imana ndetse abandi bantu batandatu nabo barakomereka. Ubuyobozi bwa Tour du Rwanda bwemeje ko abantu babiri bitabye Imana mu mpanuka yabaye mbere yuko isiganwa ritangira ku mugaragaro, abandi batandatu barakomereka. Ibi byabaye kuri kino cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026 ku munsi wa mbere w'isiganwa mpuzamahanga ry'amagare. Etape ya mbere yari iteganyijwe kuva mu karere ka Gicumbi irekeza mu karere ka Rwamagana. Mbere yuko abakinnyi batangira gusiganwa, habanje kunyura imodoka zitandukanye zirimo iz'ibigo byamamaza. Izi modoka zigeze mu karere ka Gatsibo mu gace ka Gabiro, imwe muri zavuye mu muhanda maze igonga abafana bari bazengurutse ku muhanda. Abantu babiri bahise basiga ubuzima, mu gihe abandi bantu batandatu bakomeretse bahita bajyanwa kwa muganga mu buryo bw'igitaraganya. Polisi y'u Rwanda yatangiye iperereza rigamije kumenya icyateye impanuka. Nyuma y'iri siganwa, perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Ndayishimiye Samson yasabye abari bataramiye Rwamagana gufata umunota wo kwibuka abaguye muri iyo mpanuka. Ni mu gihe kandi umunyamabanga muri Minisiteri ya Siporo kandi Basomingera nawe yagaragaje akababaro k'iki kibazo, anasaba abakoresha umuhanda gukomeza kubahiriza amategeko y'umuhanda no kwitwararika cyane cyane mu gihe cy'imikino n'ibikorwa bihuza imbaga. Yanihanganishije kandi imiryango yabuze ababo, anifuriza abakomeretse gukira vuba. Ku ruhande rw'isiganwa kandi umunya-Israel Atamar Enihone ukinira Israel Premier Teach yegukanye etape ya mbere ahita anambara umwambaro w'umuhondo. Yakurikiye na Hode Gabina Munoze wa Sauda Quick Step 2 team ndetse na Mawe Garimai wa Istanbul team. Nubwo isiganwa ryakomeje nk'uko byari biteganyijwe, iyi mpanuka yasize benshi mu gahinda. Ni mu sakamana ko gukaza umutekano mu gihe habaye ibirori n'imikino ihuriza hamwe abantu benshi cyane. Ngaye gukora ibyabaye umunsi muri Tour du Rwanda, ndetse kandi twihanganisha n'umuryango wabuze babo, twifuriza abakomeretse gukira vuba. Ngaye gukora nkora subscribe nimba rugamugeze kuri isheni nyere cyari Obina ngini Obi Time News muri Tour du Rwanda. Obi Time News.